jer znamo da se ova prva trojica voze strašno blizu. Zapravo sada je u međuvremenu Cesar Gazo nekih 4 sekunde iza, ali Jamie Day je i dalje lice, duša, tijelo, sve je bijelo. U srcu će živjeti mom, bit ću svuda s njim. Petja. Tukaj so dolenjski pobi Firpci in mega hit Brajde! Odločimo, kdaj bomo premaknili roko ali nogo. Ko se učimo novih gibov, Moramo čim bolj razkisati naše telo. To pomeni manj mesa, mlečnih izdelkov, alkohola, kajenja. Disco praticamente come una volta. Elton John sort of seems to be the hardest word, la versione originale, poi rifatta, l'abbiamo sentita anche negli anni successivi. 9:44 minuti, torniamo musicalmente in Italia con la musica di The Colors. U jezero, da, u Lucernu nekoliko gradova bude. But we can see from these heritage varieties that you could have daffs right through from December to May. That's a whole 5 months. Potrebna je samo jedna zajednička stvar da bismo se osjećali bliže u vaš život. Unaprijedite svoju kvalitetu života i opće dobrostanje. Nazovite već danas. Spremanje tatinih posebnih sendviča je zabavno. Komad kruha. hvala. Za početak. U domu, koje su kazne za prekršitelje? Pa sukladno domskom redu, to je pravilniku o smještaju studenta u studentskim domovima. Da, tijelo. Žena? Ja ne mogu vjerovati, opet prekasno. Problema. Sok od nara je prepun prirodnih sastojaka i dodatnih vitamina. Ovo je vrlo agresivan napad bio Luke Engschlera. Čini se da Gerte Grasser želi dvostruku pobjedu ovdje i Engschler nije ništa manje agresivan nego što je to bio